issue is after the death, doctor is invited. Janjati haiba scheduled tribe haibadi janjati haiba indigenous inhabitant mamang de leramba khotpa koi chanabi amadi khoi gi khucha lakcha khoi gi ningjaba lai khoi hani gi indigenous inhabitant khoi lachaba lai punamak khoi gi mas indigenous inhabitant gi oiba masi pandam khudam yamna leihiro janya 1704 degina 1709 siga pamaiba ko ba sinam माना कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पुथरम में अखोई से लोइन कोई से ट्राइब अमा हाइनी हाइवे से कोई लोइन को लेर मनी मती मतंग द हाउ इज कंप्लीटली कोई हिंदू धर्म हिंदू के अगेंस्ट नते क्रिश्चियन के अगेंस्ट नते अचुम्बा कोई द अवाबा पीरंबा अखोई द जेटलंबा अखोई पुमांग मंगलंबा पुंगतुम तुमलबा से ngasi अखोई न वारी पुनमक से मखोई मयाम दे होरकपनी chahi chani chuhum se manung da pungtum tum he khoi identity haibase akoi je sha marak nga marak ishagi imamu mai thado pangam base metei community kawi kanana tormi 1704 digi 1709 ba manung da hani gi ai ishagi ai imani ngasi notice le basa ge cham chani le basi manung da akoi yam chak thong ngai oibadi metei tenu only mayek leiba अकोई इपाई पु हक तने चाही चा लिसिंग के आदि अकोई एक से लाख पद मदगे तमंग त पोंगजबा मदर टंग कन गे हाइनरी मातृभाषा का हाइनरी इमा लोन हाइनरी इमा लोन से द जीवन ngang से इमा दुदी हातोक पिगरे मई थादोक तना लोइन 1704 दे पमई बन 1709 बौ फुबद हाटपग खोटपग लेपाक तोसन मई एक पुनम लोइन मई थादोक पिगरे मयाम पुन हिंदू ओंदब जाते नम फुदि जाते मई फुरे चेन में पुआरी न ताकपने को ain haibnate idi modi matum dei poktri adu puari says and puari speaks and puari remains the same fact pare manghi pungtum tu na mo mangre akhoi se pura khoi ati punum mayang pulpun chaminen mapunum. Let me come back to 1950s, late 50s or 50s beginning da kamu khara 19 way back for kanugi hagulepa tanja se Lalita Madhav Sharma ko MP lerami madi banka bihari सर्वश्री बंकर सर्वश्री पृथ्वी खाई तौब गमी कनागी ईश्वर मैम जॉय तब सर्व सर्वे है खाई पृथ्वी यूनिवर्सल से जॉय तब नुपा श्री श्री है तौब मसक फदब मपांग ले श्री कौई सर्वे सर्व है पृथ्वी से लोन मालेम से कौन नुपा का टाइटल का थोंजल बंगाली लाग पूरा खुद बंगाली ओलबनी बंगाली ओलप तंजा सर्वे सर्व का श्री का हप्तन का तौदन खोतन ममिंग मखा ओंथोक तौब पुजाउ चख पोमोई मुत्क्रब विनोद बिहारी बंक बिहारी अमसे जौरन ललिता माधव का मोयो असम के प्राइम मिनिस्टर ओरंबा गोपीनाथ बोरदोलोई अमदी सर निकोलस रॉय अमेरिकन गी सिटीजन मेघालय दे लेंबा अनडिवाइडेड असम दे लेंगे तंजाता इवन बंगाल की मखा द असम से होल असम मीन्स इंक्लूडिंग मिजोरम कंप्लीटली एक्सेप्ट मणिपुर नतना लोइन का असम मखा दे लेरमने मखोई नि से लाकना तो तंजादा कुथी थीव तंजादा माने बिनोद कनेगी ललिता माधव शर्मा समा से मेंबर पार्लियामेंट और मी है अखोई लिटरेरी द लिटरेचर द ख्वाइदी की बंगाली की मकोकते सिंधु को सिंधी इथोक के इसिन से तो वो खोपा गंग कोई करी है मदी नुपा दो संतिदास गोसाई लामद मान पूरा संस्कृत हिंदी का बंगाली पुंसुम ने छोड़ कुछ प्रोग्राम तुम लोयर बने हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर का सरदार वल्लभ भाई पटेल का होम मिनिस्टर नहीं से थरकतन असम के प्राइम मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई नंगसे चलू अदिगे सर निकोलस रॉय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के कन मस शिलोंग द पोक्सो हरि मफम शिलोंग द पुलिस बाजार के बनुंग द माई की मल्टी स्टोर बिल्डिंग मैम ले पुनम से अनि से लोइन थादो लाख उनरे उनब तंजा से एमपी साहब का जी बिनोद बिहारी का बंक बिहारी के संग तंजा दे यंगो चिंग द लेबा नागा सिंह हरब हाने कुकी हरम हाई बेतिस मतम द खुशी हाइबनी खुशी दे कुकी लापन अखोई खोंगजाई हर खंगे मखोई दि लोन से ड्राइव ओइगनी हाई नो कोई सो जाना चल हो रो हाइबन नो 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 वी आर हायर कास्ट वी आर अपर कास्ट वी आर सुपर कास्ट जाते जाते तोबिनो हाइदा असम के प्राइम मिनिस्टर लामने असम से वेस्ट बंगाल में खादे ले मतलब ब्रिटिश कंट्रोल में खादा अदि इंडिया इंडिपेंडेंस फंग तुम गाइरे खुदक चेंज तो याद हो गोपीनाथ बोरदोलोई मैं यूं खल्ले जेंगो नो 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 हाइदना
सुया यादव मोई अनी चलग रिपोर्ट पीरे मिते मैम लेबदी हाने स्टेटस मो लेजरमदो लेरोय चप मन लेयु हाबिद कोने यादे मोई हायर कास्ट ने अपर कास्ट ने सुपर कास्ट ने मोई मालेम द खोंग तारोय दबनी मोई अका अद अतिय द पायरल लेगदबनी एन हाइब मताउ तौगी मसिगी रिकॉर्ड स्टेटमेंट से मणिपुर की म्यूजियम द आर्काइव ना थममदी कॉपी से करमाइन तो असम द थागिनो गुवाहाटी की मोई आर्काइव त ले अंग से कॉपी मिलिंग से दे काउ न पोरक्त्रे हाइबर्तदी अखोई खोंग कक्थलबा अमंगजन मुतर मपुन से कोई अहलमन सिंगसिन वखन खर इंजिन खंदहौदबा अइन मंगदे वांगी माने अयुदे नेमी अइ लग माने यु खुरमुदबनि कनादो खुरमुदन कोई खुरमुदरिसे मीद मीन खुरमुद बसगी शु लेब्रने लेते खुरमम केदो खुरमुदनो नंगसु मीनी अइसु मीनी नंग नमद जात पोपोजाय अने पोपोजा वी आर ऑल इक्वल से इक्वल रमदो इनइक्वालिटी नो पोरपम मिते कम्युनिटी दम अंगक पद साथोके आर स्विसा तंगखुल कम्युनिटी दे लाक्न वेब बैक्स 1960 बिगिनिंग द संग केसिंग खै मोय मतम द लाक्तना हाइजुरुब तंजा दसो कोइ शिड्यूल ट्राइब तो ओनसिको आर स्विसा वन विजनरी इज कंसिडर्ड टू बी मीन हाइबद हे हाउ नो होय न दु लेबि नो चिंगली मी अखै मानब जाब्रने ओरोय अखै ओर मौद तथि ता ओइने तौगिबा टुडे इशागी खोंग से इशान खोंग ने जानजन बल लोइरगा अमु हंजलगा हाने मोंग लेजगे हे तानबद कया वाने थोखरबन कनानो शिड्यूल ट्राइब तानबगी तमक्ता हाइने तौरुब तंजर कैशाम पत्त कनानो अखै हंगर स्ट्राइक तौन फमिबे करिगिनो करि नोइ नथौ लेगे नंग ओइनिंग दब नंग ओइगनु अखै गे सो कॉल्ड द फॉरवर्ड कम्युनिटी दिस कयम लेडी राजस्थान दी लेडीबा अमा चही तरामुकी मंगा तरगे मनुंग राजस्थान लेरंबा अमसु मोइगसु कनु शिड्यूल ट्राइब ते चनग्रे ए लेतोंद लेरे मद कंदबा मीना वरंगनी नत्र साब मीना यस मीना है सगे दुनु चल्ले अखोइन हाइजबना अखोइ दी चिंग पृथ्वी मनुंग इंडिया के स्टेट की मनुंग 90% से लोने शिड्यूल ट्राइब और 10% खत लेबो स्टेट से कना लेगेने ओनली मणिपुर इशागी खोंग इसान थांग जानहनबा ngasiदी मोइन ज्ञान दे तारे ज्ञान तार नोइ के दौदर पुंगमंग मन पुंगतुम तुमन लोइरगा ngasi तौन समाइन तो कोइन हाइबना असम के कनु खंदे चिंग लेबि चिनाव सिंग शो यिंगो सोइगरे नोइ फंगम तो को नोइ राइट फंगनी अखोइ फंगम तो को राइट फंगे लेट अस लिव टुगेदर पीसफुली कोहेसिवली हार्मोनियसली हाइबे वातनी दा अदो कोइ मनुंग दसु आइना जिसु वांगी आइना नमथबरि जारोइद्रा मान कदिनो अदुनी अद हाइबे फीलिंग म लेबगुम से तवेना नो डोंट बिहेव लाइक दैट मंगली पुनमक so called who claim that we are higher caste upper caste super caste who are those nakoi ishor ki mathak ta leibro akoi human being akoi myam chamina da koi lemi himini tabni christian is a pastor lady musulman is ki mai maulana kam lady all are equal treated akoi equally treatment to with same status aduna mmtu na pukleiba I really appreciate I really thank them MMTTU na pukhleiba se yamna chumma jatni government su kadang tabham ni thoi kari tawro phagde karmain tawudi ki haina government se kadang hogi go hogre janing da no itamin layu karim ta kaide but don't oppose us okay adi what ne kon hygiene se mayam the request obni don't take it otherwise there should not be five fingers should not be unequal we are all equal khud machama yaug da khudu me bi yaug da khubi yaug da phajabram de jengbiu akhoi mem group aina higher caste upper ke mamang tom na topic ho kana no chauri sibu nang sumi natro haji pamhai beru sama sumi natro why should I say him he is a king or not why should I bother it man pumang man pung to khoi ngasi leibam lerek na tori be say hingna na be tomati mmtu what you have brought it this matter before the Supreme Court we really salute you and Scheduled Tribe Demand Committee should tawi mako should tawi both agencies both CSOs animak ai thagchari hami first round se thamjari ozana sa haibi kre koi gi hoji thoi bo ongoing crisis se koi illegal immigrants na thon bane ai na ma da sudum hai gi basu lere duitari Myanmar gi hoji chang pa illegal immigrants sang pa di leptri koi FMR thamdana matam sangna chana han gi basu lere du swaida lakchani gi se handak koi na border fencing khaba gi matang da kuki dominated area sing da matam khara temporary oina lephan ki bagi matang du ga koi gi illegal immigrant chang pa siga kamai mari leidagde ai ahamba dongi questions ama to video en kitang thaidoki I'm sorry ai kitang moda hijeraga mu tojege ko kano gi adumna hangbi gi base Manipur da illegal immigrants mayam lakpa singche masi matang da mukhidi STP base
yaroi jafam thokti haidani MMTU na thagi budi matang dhangbi gani. I'm sorry, I come back to you. Okay. Illegal immigrants haibase kanano haibase ahama was defined tagudamni. Aina tajabada pori the lyric amri thing 1904 the akoigi ningtho Churachan Maharashna Churachandpur habi mafam siga chatpatan jado Myanmar ga ati country ga mukum lan tawna watan jado ma Churachandpur mafam chatpatan jado mo si refugee una lak patan jado Churachan Maharashtra 1904 da mo mi cham chani chung mo lama je approximately mo su habi ngam but few hundred sai pare pare no chi no siga layu koi darkar le no koi thaba khaire ke layu haidna mano on humanitarian ground dagi makoi 1904 dagi Laos ki Thailand ga hani Burma oramba makoi sigi ki dum hana dagi saboj dum jana ta base any mafam na moi chalu se base la na moi thoi hoji je karbi along the Assam le thoi karbi along the on humanitarian ground Manipur ga or Nagaland taino khol madhe lagtana karbi along the li mafam the leishanu but they be repatriated as early as possible haidna mu thoi Nagaland ne tori mo lebi jati Bangladesh tori mo lebi jati Manipur tori sumain to na thoi kari no tori base se mohi masan khambam thoi 1904 the thamam base couple of a few hundreds kumba maybe 200-300 kumba Churachan Maharashtra nungshi na thambina mune pare pare layu na adugi mai maming dani Churachandpur na jimon onthol lamkai na tholi base amte jingbiyo 2011 the jeng but suddenly 2,71,000 2,74,173 among yogre. Who are those people? Ay marupani na takpi dumana I fully endorse it. Who are those people? Ngasi chehitara kungi manungda. Adigi 2024 daga di lerimata was say approximately 4 lakh to 5 lakhs ne. Makode scheduled tribe demand sorry. Makode ST certificate P una tarambi was say ayamba makoi gi chin kuki jog bureaucrat setup mata moi gi moni bureaucrat se top bir moni pubuni na akoi gi leiba atei sing sina politicians in moina kari gumum ta thawa sauk daba especially president rule gi manung da chief secretary ne advisor ne governor ne mohiyum legini function se governor sina man yes governor status legini man advisor sina man akoi gi chief minister role logani chief secretary sina as cities moi ohum simanung da ani shima makoi mi ngata oiba akoi mi na larik sha haiman gi badagi yamna gyan tagi de ko ipai pu sing sina makoi ni iriba chin kuki jo any trap lakpada civil trap se pi de mai da cabinet na decision logo do se logo dana tanja se pi ar ngai ba president gu ngai ba da chief secretary has an important place makoi mini advisor su makoi na do sumapdum jabani advisor may be brought from the Delhi or any place la thambe temporary ni governor is a governor man lai shabadigi 1952 se one complete on thoga akoi lari khaiba yam nahi khar koi makko koi ipai pu sung sina hanna jinghu deba or bureaucrats na thaglak pone after all he is office sitting chief secretary or chief secretary home commissioner loine chamrum da koi IS amda ta jadu lei hidaba मोने तो बुद्धि तो उस मम्मी तो उछल पादना खोना करीम तो खलूदना शोई तो उछल नमफूद अदी तंजार दी हाँ नदी की थाक पहुँच बसे मोने खर कर जरम लेन बसे प्रेसिडेंट रोड लेन पर उधोकीबा पूरा मोई उम से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओंकीबा चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर सिने चीफ मिनिस्टर रोल मान लोदोरी से चीफ सेक्रेटरी रिमेन ही इज द ऑल इन ऑल मिनिस्टर पूरे मुख्य माई मुकुक ओगिदोरीबा द गवर्नर द ही रिमेन्स मोने पुखा खरे पार्लियामेंट पुखले मोई गवर्नर से जा रहे स्टेट से जा रहे तौरे खुद तो मैंने पार्लियामेंट पुथोगा कंप्लीट उन्हों की दर चीन कुकी जो मोसी एनी ट्राइब एनी कम्युनिटी लापद मोसी सी पी बजाबा हाइड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने जोन की भाई ये शोई पुनमक से अदे चुराचन महाराष्ट्र तौर में से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ने थम पुनम से एनी कोई illegal immigrants such a government a certain माइकी बार में थम ग्रबनी अदुन मशीगी मनुंग द खंगदे मपान द खंगदे who are those कोई ngasai chin kuki jogi manung the certificate say any parts of the country or any foreign country bukti palande moina laiu pun masse lag Mizoram the moi so training to ba ati state to training to ka complete Aadhaar card pishan ba electoral photo identity card ka moi se sara pishan ba Myanmar the lap ko mi do Aadhaar card pur lai ne
Myanmar the lapo electoral photo identity card kadai ding shari base Myanmar the lapo mission Hindi ka sukar ngangi ne adu de lone Myanmar the libu puna mak akoi illegal immigrants se lag akoi mo refugee na akoi mo chala hua gero mase yaro government of India the Manipur government se akoi hangachari illegal immigrants why only to speak chin kuki jo nagai madang dusu why nagai matang dusu Myanmar the lapo puna mak illegal immigrants se illegal immigrants Bangladesh की लाखपा मिटे मियाम लाई अते कंट्री की लाखपा मिटे मियाम लाई री मकोई पासपोर्ट और कोई प्रोड्यूस तोरगा इंडिया की विजिट तो वही तमकता मैं ये पासपोर्ट तो मैं ये विजिट तो वही तमकता एवरीथिंग पी इतना खोतना मुझे वीजा पूर्ग लाई अकोई दी इशाई स्टेट लोन अरे करीम खेने बनते चना बस लोन मंग अकोई लोन को चप मानर में अकोई ये तमकता रूल इज बीइंग इम्पोज्ड चीन कुकी जो और एनी ट्राइब इलीगली लाइबा मकोई in what circumstances करी तो मुझे लोग ठोक तो बनी चीन कुकी जोगी खंडे any unauthorized people any tribe or anybody irrespective of caste creed religion लोग ठोक तो बनी who are not indigenous who are not indigenous and inhabitant मकोई जो कोई मरी लेने बनते they are foreigners be treated and they be treated properly and repatriated मसे करीम तो भी यारोय lengang dosa masih yang henbiu lamsi pok pami ngasagi 2011 da haji ler masih census da 2,74,173 hainga lakh mari manga sure kari na mohni tawri subu me the pre plans mama ri chahi yangai nifu de chahi humbu mutra de tawraga completely same manipur se chathoge hena akone yamna pamba khu dharma da shujja grahan ka hijal ladna ka mi to ngang de substandard oridana mi maron da khar ngang shujja grahan nami tha se pura chathok hibnigi mong ga hijal ga jam phaje buja to adu main to lebam le to tanja why we are sleeping why the authorities should sleep why we people we sleep okay kadai chakadori ga okay isha state ta aina india de ipa ipu puren purmak loina da kanu du asam da poe chei tar khungda pakki doi digi ai tamu da legacy have certificate lei ai ipa ipu puren da kadai da vote thadagi india independent kar mu district thadagi ai shamaki ai meghalaya da sei voter ormi adu certificate lei nagaland voter ormi adu certificate lei manipur da lag handak ta vote thadari hakum digi chei humpu matung da ai legacy के certificate लई मनम दी हयिंग CAA लाखपा तंजादा और NRC लाखपा तंजादा अखोई द लोना हंगदुरी अद अखोई तमक द लो लेबर मणिपुर गवर्नमेंट चीन को की जो ट्राइबल सिंग हुरान बसिंग खंगदी पापी सिंग लाखपा मोय सिगुंब लाखपा तंजादा व्हाट इज द लॉ प्रिवेल मणिपुर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नखोई तो बिरिसु करी नो खोइबो अखोई मी नत्र ब्रो any indigenous inhabitant orekpa except indigenous inhabitants metiga kuki not sorry metiga naganatla there is no word anybody is entitled phari adu labani nungsi no churachan maharashtra thambir me khole adu haina koi kok ta pam ne mangma phaido so kayam kun khang do rigine any government ai haji government taina ro alone what happened to the 15 years 20 years 30 years 40 years 50 years noine palama puna mud no hoi kedo ro me why only to fix the Mr. Biren and why he should suffer alone all political parties no puna no hi mem nami to shallaga masigu illegal immigrants laga certificate puna laga ama chakri ama lakni ama chakri mi tara lakni tara chakri chama lakni cham chakri ising ma pusalk lebam elector ko chen lebesum no no brene government haji government alone natte mamang udishu government of India you should listen it you should expedite and you have to come down heavily ai chin ku ki jong tai da bonate nagas su jabu ngani and Myanmar de lai nagas mu shi te jabu nate reasonable oiba genuine oiba to gu da bne why not genuine with fari nu la su la bani lao le but don't create any problem don't create further any issue when you are in Rome be a Roman nashi akhoi manipur le puna mak akhoi mesen mot manada ba jadi akhoi mesen mot manadar ba di ngasi shoiri base CSOs mem akhoi mem se ton liba political parties se wakan je kharkar manabra manadabra khachakar mane kharkar manade but not active opposition also you are not active government also you are not very serious it seems government should be serious aduna MMTU khangde schedule tribe demand committee khangde noise ani thoe ani di mari mu thokadra heng mari di taru mu thokadro nipan mu dri to bujade enough is enough we want a strong unity now
We should fight together to save my motherland. Adu mi foreign countries lag pa huran ma pairam lon militants pa no lag akoi lon chathoga masuman certificate pu de pe pishan na khochin na taw na le bi su kayam gel khoi khang de khoi chai su kadai chakadori ge kana na kan gadori ge na khoi bi khin khandar manipur praja mayam noi chow mayam pham pai di pun masu noi bureaucrats settle the lady. Why don't you think it? No khoi bureaucrats by virtue hai no retire no khong chakadori ne no khoi. You will be a simple man like us. Okay. Don't think that today you are in the flag enjoying karim kaidil loire ai kaidil lo ai sha sholun san tamal loire at the most mapan like tamang loire let the few hundred few thousand Manipuris let them die like a dogs have walked in Kanmata. You bureaucrats people, you are politicians, you will have it from the ishon and the map to be. Okay. Sheng hajir chen nungaite yamna khoi lebam lerektre ishang iram na bikhari don khoi legidar na khoi bo lehen libe se kari gino aduna mase lenga na munde tijan biu yangjan biu government should behave in a government should charge the government of India vehemently protest to the sunya yaroi Manipur hingan muta de ajigi lenga se moko thul khomjeri except you there is none words one kar wabyu copy okoi mem to with mot manasi okoi mem achum majud ta koi thisi mmtu ai thagali stdc also thagali you go ahead people are with you haiba natab de Manipur se loire mete pungtum tumme akoi na ngamjaba puno loi ne pun khut punjil thambi rabani adun mase akoi ngak tabu jadde achuma puto no illegal immigrants be allowed to enjoy the scheduled tribe hana mamangi will phamse katat kadabani. Okay. Katat kadabani. How under what circumstances they were given. Adu live punamo sid mid 70 80 years the plan tarugan nampu the Manipur se haiba ya pangba apang malipak ne khuni tawru luin jagan hetu usitan na tawbi wani. Okay. Let us unite together to protect Manipur, and every section should be given the equal treatment. Okay. Akoi kari akoi batang sagada legra buna akoi bo akoi putara put kunwang mi ngataro natte we should be treated equally. Let the genuine people live in Manipur. Those who are not genuine, those who are illegal immigrants, they be repatriated. All the scheduled tribe certificate issue be cancelled. Not with the Manipur the akoi irang thong ngani Manipur the akoi tumin na leiroi. I will send the Okay.